Jujur beling orahan kapining adi nutu sing percaya adi subegelah beli amon toliu anak ngedotan adi ne bagus sugihan teken beli nanging sing medaye adi milih dewe beli. Di subane berjalan muda melenan sing cara ipi dan tugas mare metunangan ngansan mekele sekebedik tawang jelek sifat adi demen mobogin beli ketare di duri meneh mobil ngajak muani Elena. Orang tulus ken beli sing harta kone jati ukuran sing kene carane adi nyampahan tresnan beline sing nyangka adi bermain